Тапшыру сайын біз бір сұрауны көтәрәбіз. Язмышны кеше үзе язамы, әллә инде ул тәкъдиргә языламы? Әлеге сорауны күптән дин әһелләренә бирәсе килә иде. Шуннан да безнең тапшыруыбызда дин әһелләренең әле булганы юк иде. Һәм без бүген беренчеләрдән булып, Казан шәһәренең Аксакаллар шурасы рәисе, данлыклы Мәрҗани мәчетенең имам хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдиновны чакырдык һәм әлеге сорауны үзенә бирербез. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, исәнмесез, Мансур хәзрәт, сезне үзебезгә керүебезгә бик шатбыз. Исәнмесез, ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам дип бирәләр инде бу очракта. Шуңа да сорауларыбыз бик күп. Сезнең шәхсән үзегезгә бирәсе килгән сорауларыбыз да бар. Дин буенча да, чөнки тамашачыларыбызның да бер читраңка бер сораулары бар. Иң беренчеләрдән булып, шуннан да язмыш. Кеше үзе язамы язмышны, яисә ул тәкъдиргә языламы? Yok, elbette bu takdir. Rəhmət sıralarınız için, rəhmət elbette çağırğanın için bu gerektir. Çünkü halk varsa meştike barıp tığını almıyorlar bit. Bugün kende televizyon tapşılarda bir şu kadar kuptu gülbit. Ama lakin memnunda mümkün kadar sağlarımızda da cevap veririz. Mümkün kadar minnasında başka imamlar da gelip Allah bilse nasip etsin. Bu sıralarga takdir turunda bana masuruza hem başka sıralar olsa bik rahatlanıp cevap qaytarabız inşallah. Beğenmiş kadar elbette indi. Köpün bile şunu kadar cevap qaytarabız. Rahmat. Bana yazmış şundan da bir kızıklı bit. Kişi özü hatalar kıla, özü yazmışın, özü yaza, baxtlıkka da, baxtsizlikka da özü kiledi. Kimdir takdir değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Resmi iyi yazmış da tapşırır bitini. Şöyle anlarız bu takdir. Mesela Bukhara'da okuyanda takdir turunda programma temana o'tkanda muallimdan bik ko'p so'raydik. Dumollar o vaqtda Bukhara dumollar edi bizda. Hazrat dumollar mana takdir nishik nasason ko'p söylemek takdir turunda deydi. Ko'p so'ramamiz takdir. O Alloh taolaga ma'lum. Alloh taola Lahul Mahfuzda yozib qo'ygan endi sen tug'anchi yo'q. Aningning qornida shunda o'qilganda o Lahul Mahfuzda senin takdirin yozilib qo'yilgan. Jon kirgandan beri. Şu yani melekin o'zgartib bulamı yok mu degan so'rovlarda da. Melekin halk kishi o'zi tirishga kerak. Alloh taoladan duoda turib, ixlos ko'ngildan duo qilib, albatta kishi o'zining taqdirini nishikdir o'zgarishlar kiritadimi? Bo'laydi. Именно o'zgarishlar kiritilgan Alloh taolo ta'sir etadi. Mana shu vaqtda albatta taqdiringni yozmoqdan o'zmoq yo'q deb bu bilasizmi balki yalqov kishilargina şoyğuna aytırlar. Yazmış söyle nişim indi mi? Allah to'g'ri cemaat. Albatta ana Alloh taolo yozgan, nishi bo'lacaqsan. Alloh taolo bizni bu dunyoga vaqtlichagina keltirdi. Vaqtlichagina. Biz o'zimizni tugi dunyoga, mangilik dunyoga asirlarga tegishmiz. Mana bu dunyoda nishi yashaymiz, ham mana bizning kelajagimiz narsadan g'aybalat. Mana şuna kadar nişik, benim yazmışım şu var, nişik minde deyip kine bir nesle işlemişe yatsan, elbette bir nesle bulmadı. Hareketten bereket. Hareket kılarak, Allah'tan sorarak gerek. Yalvarıp Allah Teala bize bilgen bit nişege. Takdiri var. Ama lakin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ini indirdi. Peygamberimizden jiberdi. Halık'nın sana Adem Aleyhisselam'dan alıp Havanımızdan alıp halkın sana bir orta vardı. Halkın sana orta vara sayın Allah bir Resuller jiberdi, peygamberler jiberdi. Sonra peygamber Muhammed Aleyhisselam hem etti bunlardan sonra başka peygamber bulmayacak, ahir kıyamet bulacak, kıyamet gelecek bunlardan sonra. Kur'an-ı Kerim, şu bizge Kur'an-ı Kerim'ini yaşasak, Peygamberimiz koşkanca hadisler bizi yaşayacak, elbette iki dünyada da baxtli bo'lacak. Kur'an, biz sana aytamiz, Kur'an bu Rusçası madrusu, blaga dilerimizi, blaga. Bu bütün bereket, Kur'an'da bütün bereket halkka var, bütün nese var anda. Mana siz zamanında dinge kelgan vaqtlar ol bit әле ateistik zamanlar bo'lgan, shulay bit. 80-nji yıllarda siz dinge kelgansiz. Нәрсә китерде сезне гомумән din yoluna? Terbiye mi нәрсә? Elbette yazmışdan yazmışlık takdirdir. Terbiye elbette terbiye buldu. Ama lakin sonuçta bana nəsə təsir etdi özümə. Biləsmi, armiya xəttə Tuğup üstümündə, Saviyen bistəsində Kazan şəhərinin Saviyenkada sazlıqda, Balotada
менә яшьлек турында сорасагыз, мен бераз сөйләрмен, кызык. Әйе, менә сөйләгез, тыңлыйм сезне. Шуны турында сөйләп китим. Балачагымны сөйләйм. Балачактан башлыйбыз инде, әйе. Менә туып үстем Савинда. Менә бу хәзерге кеше менә белсә, менә остановка Мусина, Мерзиян урамнарында менә шул җирдә йортыбыз бар иде. Дәүәти салган йорт. Су ile кертелмәгән газ, кертелмәгән әлбәттә. Суга җәйде колонка, ничәмә анда суга җәй көне ярый ул ансат. Кыш көне бураннан соң кар йып китсә, су кайтырга кирәк, чадан аласың, ул теге сукмак кына бит инде кешегә. Ул сукмакта синең флягын ава, ул флагы 40 кило теге. Ул авыр, аны күтәреп саласың. Яшь вакытта җегет булгач инде ул ничә, 2 фляг белән җөридем. Балачакта, ава, аны күтәрәсең, күтәрә алмыйсың. Күтәреп кенә куясың, 1-2 татасың, икенче якка ава. Мәктәптән кайткач, әни улым кайткач мишкенә әзгенә ягып җибәр, сугыны ташып куй. Утыннары әзерләп куй, ярый, все, утынны әзерлисен, ярып куясың, ягып җибәрәсен, кайткач суга да барып китәр, су алып кайтып, әни, әти кайтканчы эштән бераз чайникны куятып куясың инде, ниләр кастрюльгә ярым кастрюль су салып, анында куятып куйдым, аш пешергә инде, әни кайтка шуларны әзерләп. Сез бер генә бала идеме гаиләдә? Әйе, бер генә шулай булып чыкты. Аллаһ Тәгалә насип итмәде әнигә башка бала табырга. Бер үзем үстем, әмма ләкин теге иркәләнеп үсмәдем. Күреп торам бит гаилә мәшәкате сезнең җилкәгә дә төшкән. Эшләтеп, белән шул нине анасын кич белән тамуча не пешне ягасың, пеш кенә иде. Әйе. Аннары соң бит кич белән җылы, иссе. Калакта пешә, әйтә белән аҗыласының торасы килми суына иде. Менә шул сулар ташып, анда җәй буе утын әзерләп, утын ярып, аларны өеп куеп сарайга. Әле ишелмәсендә бит инде менә шул. Дин, гаиләдә дин бар идеме сезнең гаиләдә? Дәвани мәрхүмә. Дәвани мәрхүмә, Дәвани Ульян районыннан Дәвати белән. Чудаклинский районнан, Чудаклы районнан, Янганаева авылыннан Дәвани, Дәвати, шулар күрше авылдан булганнар, алар бик көчле дини, аларны рускулачили инде. Ул вакытта Җәләлетдин Дәватинең әтисе инде ул Җәләлетдин. Дәватин Сираҗетдин инде. Җәләлетдин рускулачы, алар күчеп килделәр Сергачка. Сергачтан монда и менә 1953 елны Дәвати йорт салды инде менә бездә Савинда. Раскулачили алар хәлле яшәгәндер, яисә шул дин белән бәйле булганнар. Бик бай хәлле булганнар, теге шуларның бик нитеп, алар бик атаклы купец иде шунда Ульяновский областьта. Вот. Нишесен инде ул вакытлар. Тоже шул да тагдир. Ул да тагдир. Ул да Аллаһ Тәгаләдән. Бөтен нәрсә Аллаһ Тәгаләдән. Менә без әйтәбез, Пәйгамбәрбез әйткән, бер агачта бер яфракты селкенмәс Аллаһ Тәгаләнең саты буенча. Бөтен нәрсә Аллаһ Тәгаләдән. Әмма ләкин менә безгә дин әһелләренә аны ничектер ансат түгел, җиңелрәк кабул итәргә. Чөнки без беләбез бөтен нәрсә Аллаһ Тәгаләдән. Кай вакытта шул хәтле үкенерлек хәлең була. Менә ничә шулай булмады, ничә шулай эшләмәдемсез, ничә шулай булмады икән. Соңра карасаң, ул хәерле килеп чыга. Я Раббым, Алла рәхмәт сиңа дисәм, менә шундый хәлләр эчендә, менә шундый була. Дәвани мәрхүмә бик кызык иде, беләсезме? Ул вакытта ризыклар да булмагандыр инде. Уразаны бик көтә идек. Уразада әбиләр мәҗлескә җыелалар бит инде узачага. Шуннан көтеп торасың инде аларны, кайтканнарын. Кайта ул инде анда беләсезме? Ул салафаның пакетлар бит ни, ул вакытта гәҗиткә тергән. Гәҗит. Теге салафан дәләрен сатуга гәҗиткә тергән, алып кайта гәҗитне саласың, шунда гөбәдиясе дә, конфит та, шунда алмасы да. Афиза күчтәнәшләр, шуны инде көтеп торасың, шунда ашарга, нигә сәхәргә торгыза иде. Мәктәпкә барыр өчен, кыш көне хәтерле мин Дәвани сәхәргә уята, Дәвани уят инде, чөнки не именно сәхәр, менә аның ризыгын ашау, аның ризыгын күрә. Янарсы ничектер күнегеп киткәндер. Уразаларны мин шул кичкенәдән кинәт ураза тутыра тырыштым. И вот мин Дәванидан алдым. Бераз алхам өйрәндем инде ул вакытта. Ниләр? Менә Дәваниләребез нәрсә тагын бар иде. Менә бу җыелышып, аерым утырып, бездә бик матур
müneccetler başkara turgan bir abistayımız var idi. İsmin hazır hatırlamıyorum. Büyük matur müneccetler ana çakırtıp abiler oturaydı tığnağıp. Şu hatlı bilen bu işime de kaldı benim. Men kayber müneccetlerim bu özüm de başkara mene aşıyım mene bu tige. Mene bu kimon mene bu tatar mınları mene bu müneccetleri biz. Mene şu belki bütün nesle mene bu gımuma alganda. Abiler yığılışıp, babaylar yığılışıp, beyramlar ötkergende, Qurban beyramları bulsun, urazalar bulsun mağında, neyse şükürler bir var idi. Bana burası mene yaş kiçkine vakitte bir yaş kustiyeydi. Doni ey çokınçıklar tağın kostiyeleriniz bit deyip Majama Apa'nın çakırdaydı mene şükürge Majama Apa'nın mene nişiktir kübrek şifası. Majama Apa koyuz vaxtı bulmağında başkanı çakırsa alayık tügür mene Majama Apa şükürse uzun da sizeydim. Majama Apa şükürse mene nişiktir Ongay bulup gite nitip bik kostiyeydi. Ey çokınçıklar tağın kostiyeler diye şuna aytaydı. Şu vakitler sizden oturganı da tutkanı da özüm isimde köp nesler isimde yine nişiktir bu yaştanık qongan singendir yaştanık nişik kirip qalgandır bana şu belki dedi bizge tesir etkendir deyim. Эфирде «Эй язмыш тапшыруы». Бүгін біздің қонағыбыз Мәржани мәжеті имам хатибы Мансур Хазрат Жалалдинов. Хазрат, сіз бала шақтан уқ шыннан да динге мәхәббәт белән суғарылып үскәнсез. Күреп үскәнсез, шуны тойып үскәнсез. Һәм мөгаен шул да тәсир иткәндер. Ләкин бик күпләр шулай ук әби бабай белән диндә үссәләр дә дин юлын сайламыйлар. Шулай да мәчеткә барырга, дин юлын сайларга нәрсә тәргиш бирде? Менә siz ettiniz doni bilen doni hatta doni bilen tugul etisi imam bulsa da bütün kişi bitmiyor. Köngülünde bulmasa ona sütü bilen kirmese ona sütü bilen kirmiyor. Nu özüm ötken şulardan kurdum. Bukhara'nı da kurdum, Türkiye'de de kurdum. Min etmiyordu bana mi akilde yaş vaktinde deyip armiyada şunday vakıyalar buldu. Tügü dünyadan gitken şekildeydi. Tügü dünyadan kere koytkan buldum iki tapkar. Armiyadan kaytkaş tağın bir. Уже tügü dünyada deyip sana olaydı. Operatsiya bir kişide geçirdim şans. Metem tuktaydı. Allah Teala beni bir sakladı. Ondan sonra tağın insan kaldırdı. Tağın insan. Bu neseden ibaret? Nese min demek Allah Teala gerek. Min neseye gerek. Bana şunday fikirler özümde tuğdu. Siz tügü dünyada buldum deyip eytip şandırıp şulay eytesiz. Siz onu kurdum deyip eytesiz mi? Yok. Kurmadım deyik. Yok. Ölgende kaldım deyip eytesiz. Ölgenden kaldım. Şimdi tügü dünyada diyen şekilde buldu şunday eyteş vakıgalar. Bir kaldım, iktibarı bir verdim. Lakin insan kaldım. Tağın bütün kişi gacaplanıp nişik oluyor. Выжил deyip şimdi gacaplanıp sonra onlar bir şulay buldu, iki şulay buldu. Armiyadan da kaytkaş şimdi, armiyadan kayttım. May ayında kayttım armiyadan. Avgust'ta operasiya buldu. Yani kim врачlar verdir, проботнение желудка. Aşkazan yazıcı bulup, o şartlap, aşkazanda bulgan mesela niye çıkıp, şu bir kişi, bir %% выживает deyip eytiyorum. Şunday 80 Avgust ayında 80. yılda ben şunda operasyon geçirdim. Onda da profesörler bana ettiler. Acayip bütün bunu tabii medisina nese boyunca bu atı bütün nese eşke tarağa şimdi onda bit nese de gitti. Sepsis заражение kitergen kine. Da şular bana şundan da ben insan kaldım. Ben şu vakti özüme sırav verdim dedim. Nik bana şöyle bulup çıktı. Allah Teala demek beni saklap kaldı. İşe tapkır bir gün tügür bitindi. Demek min Allah Teala nese kadar kirek. Min kimsin min? Şu kadar Allah Teala kirek. Kimsin min? Yemine karadım yine buna hazır bu gündeydi. Karaganda ortama Karaganda karıysın kupmuşlar işlengen meçtibiz, resebez, komşayı. Mine bu turda min sizden. Demek şunun için Allah Teala yaratkandır deyip uylayayım da. Mine şu armiya saflarına kaytkaş meşitke kilo ol şunun bilen beyli buldu. Anlamışsın şöyle bir. Emler gümmen nıklap din yoluna kirip gitu.
Yok, bu da kızıksın. 80 yıllar ben kayıttım, bardım meşitke. Ул бит әле Казанда бердән-бер мәчет Бердән-бер аңлаумча, мәчет. бит. Мәрҗани мәчете. Әйе. Башка дин белән кызыксыну юк бүгенге көндә кебек, динне хөрмәт юк, алай ук шулай бит. Yok, bardım ben döni, merhum İhsan Yoğun döni, 15 yaşıydı bana döni, bu dünyadan gitti. Bana 15 yaşıydı. Şu an kadar hani kaç döni yok, almaya meşke bardım. Yine Saudis kırttılar işte, kırtmadılar. Meşke işine yanına kira almadım, kapattı bunlar. Kimsin? Nişe bir isim bunda, neyse gerek sana. Bana meşke mi, mola bu asker. Давай, бар бана, жүрбен бана. Нишләп алай? Бар, кемнәр икәнен белмим, но андый службалар булган икән ул вакытта, хәзер беләбез. Мине куып җибәрделәр мәчет яныннан. Тагын бардым, тагын шулай ук. Башка кешеләр әмәләки мәчеткә керә алмадым, туып җибәрделәр. Нишләргә менә бу операциягә дәккәч, мин аннарысын тагын бер страждание булгач, больницага кирип яттым. 6-нчы больница. Ул больниста bir коридорда карыйм, bir бабай килә. Ну, шундый бабай, менә беләсезме? Йөзендә нур, шундый балкып тора, шундый ачык бабай, менә безне мин дәватимне хәтерләмим. Белмим дә аны, дәвати 50-нче елда вафат булды. Менә ләкин ниндидер шундый бабай килә, менә мин аны теге сразу яраттым. Хәзер Ильяска күз каршыгызга килеп бастымы? Беләсә, шул хәтле мин ишенәштем бабай белән нәрсә күренеп тора, намазда кеше нәрсәдер вот шундый якын айтып белмим нәрсә икән. Икенче көнне бабайына тоже крадым кем, ул монда завхоз булып эшли икән диләр миңа. Завхоз. Мин моны кызыксынам башладым. Бабай янына килдем. Бабай, сез мәчеткә җирисезме, намаз укый? Миннән да буласым килә. Була буласың килә, укыйсың килә, укыйсым килә. Ни өчен? Мен белмим, менә Аллаһ Тәгаләгә хезмәт итәргә, дин юлында булырга, мулла булырга, менә халыкка бага силәргә, менә шундый буласым килә. Әйдә больницадан чыккач миңа килмәшкә алып барам. Юк, анда кертмиләр мине. Борчылма, мине менә кертәләр. Юк. Мөмкинме, ул гади бер завхоз. Мине анда куып җибәргән, ничек анда кертсеннәр инде аны менә. Ну, больницадан чыккач, бер әзерләнеп килдем дә, барабыз килдем. Әйдә, киттек. Мәчеткә алып килде, арткы яктан кирдек. Мәчеткә кирдек, рәис бүлмәсенә, председатель. Рәис ул вакытта Закария абый иде, мәрхүм, урны җмахта булсын. Закария абый, Барый абый әйтә. Так, Закария, менә бу минем анагым. Давай, анарга бер эш таптым монда. Барый абый нинди эш табый? Белмим. Любой эш таба анарга. Нинди булса теләсә, любой эш тап. Монда эшләсен. Мулла буласы килә, Бухарага җибәрәбез баны. Ну, миңа Закария абый торбаны алды да, ачкыч чыгарып, машинадан чыгып, машина ишек алдында тора, кабыз, хәзер барасы җиребез бар, син бездә эшлисең. Мен бит әле эшлим, ничек эштән. Яра, утыр, барып кайт эшеңә, увольняться ит, заявление яз, увольняться ит, монда ки, монда все эшлисең син. Мен кемсең бу Барый абый булды шул хәтле, бу субханалла, ничек менә язмыш. Менә язмыш. Больницага кирип әйтмәгән булсам бәлки, барабын күрмәгән булсам бәлки, монда да хәрәкәт кылмасам, тик кенә нишесен дә, ну, шулай тәкъдир динде, менә операция булды. Хәрәкәт etmәсәм, принцип килеп чыкмас иде. Шул барабын монда алып килеп, менә бу монда эшләячәк дип кертеп, шул Марҗани мәчетенә. Ну, эшли башладым. Касыйм абый мәрхүм, урны җмахта булсын, бухгалтериядә иде ул. Бухгалтерияны бикле, ул бик ярата дәрес бирергә. Соңгы вакытта үзе Уфага күчеп, Тагат җиндә мәдрәсәдә дәресләр биреп, шунда вафат булды. Касыйм абый шунда иде. Монда эшләгәндә бухгалтерияны алып керде мине бикле. Әйдә, менә бу алиф, бу б, бу т хәрефләре дип арап алиф бәсе миңа өйрәтә иде. Өйрәтә иде, язып, чызып, шунда теге әбикләне, аннарысын теге соңындагына путевый листларны колыма биреп туттырып, ярар бар чык, давай бензинны списать итерсен, дип ишектән итеп әйтә иде. Кабут мен теге эш буенча гына килгән. Бухгалтериягә теге бензин буенча, запчастлар буенча отчет буенча килгән шикелле була иде бит инде. Менә шундый Аллаһ рәхмәте булсын, Касыйм абый миңа шуны өйрәтә башлады хәрефләр, инде укыганда. Менә мин теләгән бар идем. Тагат җитин килә иде ул вакытта, ул муфти инде безнең. Муфти хәзрәт, Бухарага барасым килә, мулла буласым килә, шул хәтле булар буласым килә.
Ул әйтә, син беләсеңме? Менә хәзер син анда барасың. 7 ел укыйсың. Бухарада ул вакытта 7 ел укыйлар иде. Синең гаиләң бар, минем уже 2 балам бар ул вакытта. Кайткач та син әле мулла булмыйсың. Иң кимендә 10 ел әле син мәчеттә генә эшләп, аннары сыңына настоящий мулла булачаксың син. Аннары сыңа, менә әзерме син? 7 ел укып, аннары сыңа 10 ел булып, аннары сыңа мулла була, әзерме? Әзер. Муфти Халид, әзер. Менә бүген әзер. Яра гариза яз, мен гариза язып китер. Тагы җитди менә шул җибәрде Бухарага, укырга. 7 ел шулай укыдыгызмы? Юк, ул вакытта мин кирүгә кыскарттылар программаны 5 елга калдырдылар. Ул вакытта Талгат Җиннәс әйтте, син бит әзермесең, шуны укырга, аннан син беләсеңме? Син бит мулла булып эшләгәндә, синең трудовой стаж бармаячак. Син пенсияга чыкмаячаксың, пенсия алмаячаксың син. Синең бит подоходный налогын бүгенгә беләсеңме күпме? Күпме, хәзрәт? 33%. Син аны түлисең, зарплатаны алсаң 33% түлисең, син нәрсә кала гаиләңгә? Син әзермесең дип. Күп мөмкинлекләр инде. Аннарысы бер өйгә кайтып, кайтсам, әти утыраны белән. Әллә бармассың микән? Әти нәрсә сөйлисең син? Шо нәрсә сөйлисең дип. Беләсеңме, шундый вакытлар булды. Но и хатыныгыз ничек кабул итте? Әнисе өзі де ничек инде тоже, мен так yok, как хотите мен барам. Теләсә нишләгез. Мен все ният, минем бит инде ният. Армиядан кайткач ул бит инде ничә ел хыялланып, өметләнеп, нидеп җөргән бит. Мин бит инде күпме дәсләр күрдем бит инде, чтобы кирергә, мәчеткә ничек булса кирергә тырыштым. Мәчкә килеп киргәч, тырышам бит инде ничек булса укырга китеп барырга. Шул хәтле тырыштыгымны шул мен бит аны шул өчен күпме көч куйган бит инде. Минем югыйсә мәчеткә барганчы да эшем субханалла бик яхшы, бик яхшы эштә идем мин. КФИ институтынан столовыйның замдиректоры идем. Физа Гариф шул вакытта ректор иде. Физа Гариф, ул бик таныш идек. Аннан соң мин кафе «Лето» бар иде, парк Горького. Шунын директоры идем. 80-нче елларда, беләсезме, 80-нче елларда кибет директоры, ресторан директоры булу, бу бик улы дәрәҗә. Зур мәртәбә, әлбәттә. Но мин аны ташлап киттем, дингә киттем, белеп торып, что бер нәрсә булмаячак. Менә беләсез, менә бу шул операциялардан, шул нәрсәләрдән соң, менә шуны күргәч, мин бөтенләй үземне үзгәртеп, дингә хезмәт итәргә Аллаһ Тәгалә әйтә, үз-үзеннән сорап бирде. Я Раббым Алла, ничек син мине исәп калдырдың соң? Ничек исәп калдырдың? Димәк, ни сиңа кирәк, давай хезмәт итәм дип, мин менә алга таба да әйтәм, мин хатын 2 бала тапкач, бер ни булды инде? Бала төшерде. Бик нәрсәдер, авырап, нәрсәм причина белмим, була бит инде шундай. И больше бала булмас диделәр инде врачлар. Все, отрезали. Больше рожать не будешь. И юк та, ну нишләргә инде, как инде? Ну малай хочется бит инде. Мужик кешегә малай кирәк бит. Әлбәттә инде. Наследник, да, әти дә мәрхүмәт иде. Эй, фамилия синең өстеңдә кала иде. Бетте фамилиябыз, нәрсә син дип. Аннан сәмәтәм туктар, әйдә хаҗга барабыз. Әйдә хаҗга барабыз. Аллаһ Тәгаләдән ялварып, җылы-җылы сыйгар. Бир безгә бер малай дип. Уйламаган. Синең дә уйламаган дип, шулай булыр дип. Синең түгел. Яры китте хаҗга. Хаҗга киттек, хатынны мәдәм Наилә безгә бер нәрсә кирәк. Алла биргән шөкер, бөтен нәрсәбез бар. Булмаган нәрсә юк, бөтен нәрсә бар. Әйдә сорам бай. Мин дә сорыйм, син дә сорыйсың. Давай. Без шул Аллаһтан ялварып, кулларыбызны күтәреп, Кәбәтулла каршында малай сорадык. Мин даны сұрағанда, ол вақытта білесің, мына қазір көз яшьләр. Анда бітмейді Аллаһ Тәгалә каршында, Кәбәтулла каршында сұрағанда, оғалар инде, я Раббым, Алла, менә
bir malay bersen, o senin yolunda yani İslam yolunda bulur idi. Gayni galimi bulur idi. Yani din kavdavçı bulur idi. Devamçı bulur idi. Dinimizden alga küteri baruçı yazar idim. Ya Rabbi deyip o vakti biter dinimizden iyi yok. Da ben şöyle Allah'tan yalvarıp jalap sıraganda manda bin jalap sırayı bu yakta hatun tıray kulların küterip jalap sırayı varaçlar etti bir bana bulmayacak bir şey. Bitti. Вы не способны рожать. И не шел hacdan qaytqach bir iki aydan Xatoyda menim bu bit subhanallah. Men şulay Allah'ın bergen şükür malaytoda. Menençik. Sağ selamet bütün nesneleri varaçlar da şak gittiler. No sen ne hazır bular rожать. Mene bu da yazmış. Bu da yazmış. Bu da takdir. Allah da soy yazgandır. 96 yılını malaytoda. Mene bu neyse yazmış. Allah da etmiş. Allah Teala'dan hayri o kişi bir neyse kireyken kimdendir soruyu. Cidekçisinden de barıp sırayı, neden de sırayı koyandır. Allah Teala'dan sıra kirey. Allah da yapsa Allah Teala bire. Allah Teala bir üçü. Allah Teala al üçü elbette. Allah Teala bir üçü de. Sıra ihlas kömürmüne. Ama lakin Allah Teala bir üçü. Kuvveninden ihlas bulara tiyiş. Çista bulara tiyiş. Allah Teala koşkanın uteriga tiyişsin. O vakitten olsun elbette birecek. Ben şimdi ben kız yaşarıp kere deyip uyanmağımdan siz beni pek cevaptınız. No isime çıktı. Şimdiden de sırap yarap mala bir miyara malay deyip nişkinde şu katı bulmağın nişk kütkeniydi. Bugün Allah birine şükür. Bana malayım da kişkilerden Kur'an öğrenip, din sabaklarını öğrenip, bugün de okudu Allah'ın birine şükür. Tatar dilin, Türk dilin bile, Arap dilin bile, İngiliz dilin bile bugün de okuyun devam etti. Bizim Rusya İslam Üniversitesi'nde okuy. İnşallah bunu bitirgeç eteyim. Men ruhsat etmeyinge Bulgar Akademiyası'nda okurga deyip. Tos mene nişik men sıradım Allah'tan. Özüm etmeyim. Bir kayda özüm Eğitmeyim de olamaydı deyip. Özünün tilagi bilen. Mene bu yıl kendi eteyim men İslam Bulgar Akademiyası'nda okurga tilagim var. Onu bitir üniversitetten arsanda barasın. Ruhsat mı eteyim de. Ana bit okutur için akça da kerek. Elbette. O şunu öyle bitin eteyim yarayım mısın? Yani senin halin var mısın? Mine okutalasın mısın? Oğlum oku. Min seni şu an için halim bu, din bilgisi bu. Oku oğlum. Bak min insan okuyup alasın iken, okurga tilegen var iken, niyetin var iken oku oğlum. Тапшыруыбызна дәвам итәбез. Безнең кунагыбыз бүген Мансур хәзрәт Җәләлдинов. Хәзрәт, әлбәттә, күңелегезнең нечкә кылларына да кагылганбыздыр. Гафу, әлбәттә. Гаиләгез турында сөйләгез әле. Хатыныгыз белән кайчан, кайда танышкан идегез? Безнең таныштырды минем классташ кызым. Минем классташ кызым әйтә, минем эшләгән җирдә без бергә эшлибез ди, бер кыз бар ди, менә дигән бер татар милли кызы шундый ди. Бу Ирина иде. Ирина. Benim klastaş kızım. Yani bu Naile isimli şunu tanıştırdım. İle tanıştırdı ya kadar ben bir kuruştuk, ikinci kuruştuk, üçüncüde ben operasyon yaptım. Evet, Vanista operasyondan yatkanda yatıp duram, gözler açıp palatada. Bir şey açıldı da bir nikre şunu. Ben başı şunu. O. Ben başkaça kurdum. Tek tanıştılar değil, bunda başkaça kurdum. O kurdu, evet, o jüri başladı. Ardından jüri başladı. Qarab, nitip, ondan sonra Balinstan çıkıştı. Bunda aşkazanı yorgan boğaş, jüriga da bir kavrıydı. Jüriga iletti, tutup yeriydim yine, yeri almaydım öyle. Ondan sonra jüriga ilettim. Şulay beni yakınayıp gittiniz. Tutup, jüritip, nitip, qarab, bana şulay işiktir. Вот шулай танышты. Күбрәк әйтәмеш, опять шул больниста палата, монда шикәр аппак, ишек ачылып китте, ул керде. Менә хәзер дә күрәм, теге аппак водолазкасы иде, менә шундый теге монда яка белән шундый аппак, өстендә ак,
Ondan sonra hala appak indi. Ferişte şekilde kirdi. Şundan tanıştık. Şundan gitti indi tanıştığımız. Allah'ım yerine şükür. Ondan sonra Elfiyat oldu. Toyumuz oldu 81. yılına. 82'de kızımız tudu. 85'te ikinci kızımız tudu. 26 yıl yaşadık. Birge bir köp sene elbette kurduk. Ağırlıklarını da, jingilliklerini de geçirdik. Yaşı tırgaş biz Savinda, Aytem için Savinda. Yırtımız bizden şu Bitistyanka, bura döveti salgan. Ele o Atinin singlisi, Atinin enesi, birge şu yurtta yaşayıyorduk. Onlar da gaydasına min kişten Gayla bilen. Kişkine gine bulmayındı, anda bilirsiniz mi? Stel yasap koydum, tege stel kerek bulganda stenadan açıla, tege doşka koyala kerek, benden de koyala. Kravatı da şulay, nişisin, şimdi şartlar indi. Bu ilenişken vakitlarda gınarlı. Ilenişken. Anlarısın özüme pристроить izledim, anlarısın, tege tam bir pристроить izledim. 92. yılda bizden lektik nige, Patsnos. Sütçüler Savinka'na bir kvartir aldık indi. Nide? Çeşmeli uğramında şurada kvartir aldık. Kvartirde bütün şartlar var indi. Suda taşısı yok, oturanda yarası yok, pişte yarası yok. Rahat. Ama lakin minike tübel. Minike tübel. Nişik indi alay. Ne var bu? Yapıp koygan kibir. Emin barıp o vakitte anda tege Вознесение bistesi var, şunda barıp sorap bir jirbelik izinde yırtım kaldı, tege Patsnos papal ama o bura var. Dövetilik alıp kaytarman deyip, alıp gidermen deyip orun bildiler. Anası ayırın bir tema orun alganda da bir ağırıydı, bir kızık nasaydı. Alıp kayttım materyal, dostlarım onlarısı buluştular. Kim kirpiş berdi, kim semen, kim tokta, kim kodak, kim boyav, kim nese. Bana şurayı alıp kaytıp, ben özüme öz kollarımı özüm tüzdüm. Kirpişinde saldım, kodaklarına kodak kaldım. Özüm öz kolumla saldım. Öz yılığızını verip salgan yırtındı. Bana şu fadlı o ne? Evet, subhanallah. Onlarısın, neyre. Ağrı başladı, onkologiyaga men operatsiyadan so'ng ana тоже saqladim. Yonimda o'tirdim operatsiyadan so'ng andasin tag'in andasin davoladik, jiritdik. Sankt-Peterburgda da, Moskvaga da o vaqtda suyashib, nelar bilan da aytdim, balki Izraelga olib boradi, balki Germaniyaga anda davolaydilar. Menga bunda vrachlar aytdilar, hazrat, preparat отмените. Яңа препарат онкологиядан тапмагандар. Что Израильда, что бездә булсын, шулык дару. Әмма ләкин каравыш кына башка. Хәзрәт, әни әйтә иде инде, улым, әгәр дә онкологияны лечить итсәләр, ракны онкологияны, әгәр дә ракны лечить итсәләр, Рәисәне лечить итәләр иде. Раиса Горбачев. Раиса Горбачевдан аның бөтен дөнья карады бит инде. Хатын 4 ел авырады. 4 yıl bikni, ondan sonra 2 yıl indi. Pastel'den 2 yıl avrup jirdi indi. Uza yağında. Dежурить iteydik, min, bağlarım indi. Kubrak indi, Gülnaz kızım, anisi bilen aşağı 4 yıl anisi yanlarına buldu indi. Avur idi elbette. Avur, bağlarıma da avur, niye da avur. Elbette, bağlarga berek de ne bideli olur. Mine şulay itip. Hemen de siz ikinci tapqır indi gayla kırdığız şulay bit. Onlara sen kitaplar bana gayda kırdık, ana bizim tanıştırdılar. O Çallı'da, Yarçalı şehrinde yaşıyordu. Medreseni bitirgen. Bik takva, bik dini kadın. Takva diyenle Allah'tan bik korkunç şeyindi. Bu günde de subhanallah, balanın da terbiyeli şuay bik. Tağın bağlarınız var, ikisi gaylası bit. Subhanallah. Ramazan isimde, böyle 30. paranın Kur'an'ına indi, yatıp gelip bana 30. paradan yatladı. Neçe yaşta bulaydı? Namazlarda hazır 9 yaşında. Эфирда «Эй язмыш тапшыруы». Бүгін біздің қонағыбыз Мәржани мәжеті имам хатибі Мансур Хазират Жалалдинов. Bilesmi, men bugün günde
администратор işlerin bir көп işleyim. Mene bilesiz merceni yanında mene bu tüzülgen binalar, yurtlar, medreseler, uramlar, mene bu min bir көп şunda kış tükkenim. Min bu merceni meşten imam bol bilgenden 94'te giydim, 95'te Mina'da уже приказной, указной molla idim 95. yılda. Mene şu vakitte anda işli başlaganç biraz mı nese gerek oldu. Meştine remontlarga. Ayım. Terezeleri şu hatlı açsan ya bu bulmay. Yapsan açıp bulmay. Ramları bitken, gibi bitken, tige silkinip turalar. Açsan piyası çıkıp gite. Ramlarını açtırarak kere gideyim. Tübede bir neçe yerde tübesi de ağa edeyindi. Akşa kerek. Bu 95-96 yıllar koya o vakitte akşa. Tam o vakitte kakras tige vekseli akbarsı böyle, bartır diyen nerse abla. Akşa yok idi kişide kolunda. Mene bu jiriydi tek vekseller, bartırlar neler akşa yok. Onlar son vakitte bittiğinde tige çara gitti. Perestroykadan sonra meçler kaytar o. Biz piketler bile meçler aldık adetiga. Zengel meçinden İman uğramındağı, Burnay meçinden, Panay meçinden, Tuaş meçinden, Hadi Taktaş'ta, Kaban Artı meçlerin şularını piketler alıp hükümetten aldık. Şu binalarını alırga aldık. Remontlarga akşam gerek yok. Yine bunda nişiktir bizni tergeç buldu. Bine simbit aldım. Ben özüme alayım. Simbit aldım bu binanı. Tıkıştı. Ne oldun? Ne oldu? Nişik kişiye aytacaksın sen? Nişim indi, yok bir takdir yazmış diye bu tarafı bu mu bit? İşte Kazan'da tuğup buskan tanışlarım köp, ben gittim dostlarıma. Birisi mebilşik var idi, bay mebilşik. Metin birinde biraz akşam mene ramlar bastırığa gerek. Kim ki binada vakitli dostlar var idi, parfümör bina var idi. Mene şuarga ilerim çıktım, yok akşam. Возьми, товар. Продаж деньги. Метим что мен торгаш что ли? Кайып нишик сатып инде мен? Ниши мен ана мене? Ну yok akşam. Ну ниши менде? Ну вот товарыбыз бар. Алып кет. Болмады gittim deyip gittim. Hazır bir zaman başıma geldi fikir tutarım etem. Men bulardan alsam, aytarım men. Bile Türkiye'de okuğanda şunu aytmadım. Türkiye'de okuğanda vakıf degan narsa bor edi. Menga bir qiziqsinaydim. Nasıl o vakıf? Nechik ishlaysan o vakıf degan narsa? Nasıl o vakıf? Butunay tanıştırıyor. Kitaplarda qaraganda, Tataristanda bizga revolyutsiya haqida vakıf degan narsa bor edi dinlerde. Nasıl o vakıf? Şunu qiziqsina başladım, şunu öğrenmeye başladım. Религия отдельное государство. Согласно Конституции 14 статьи, да? Alarda bo'lgan mana koverlar, kalamlar, mashinalar, neleri meşritte bo'lgan, o kimniki? O hukumatniki tugul. O Mansur'niki tugul, Abdullah'niki tugul, İbrahim'niki tugul, o kimniki? Meşritniki endi. Meşritniki, meşrit kimniki? Kimniki? Mana bilasiz, mana qaraganda bu kakas bu vakıf var. Mana bu mülkü, недвижимое имущество, bu есть vakıf. Все недвижимое имущество meşritniki. Который не должен налогом облагаться и все. Kimdir kalem bölek gitti dedi. Kimdir bilmem nesedir bölek gitti, mebel bölek gitti. Onu bit, balanska koyarlar gerek. Evet. Kimniki deyip yazılasın. Demek ki bu vakıf sisteması siz Tataristanda bir yanadan nege salıp başlayıp jiberdiniz, şulay mı? Başlayıp jiberdim. Ama o zakon negizinde biz senin 96 yılda zakonga da kirtken edik bizden konstitutsiyaga. Men ana deputat yanında özüm çıkış yasap o konstitutsiyaga kirtken edik biz sana. Tariximizga qarasak konstitutsiya o бар edi. Lekin anlarsın Конституционный суд России отменил она bu mesela vakıfta. Namanekinlerden o'zimizga qaytamiz. Mana bu to'xtalib aytmaydan vakıfni yasay qalamaydi. Nasılsın? Давай vakıfdan ishlab qaraymiz. Давай yurt tuzaymiz. Açamiz İslam торговый dom. Savdo yurti, İslam savdo yurti. Gittim yanada bu maylarga, keldim KC Soyuzga, aytdim, давай dasa beraydim menga. Mana tegarmanchilar bor mening Kamazovskiy. Ko'p metam bor. Kerak bir Kamaz beraman, откружу. Через 50 тенге тройда розницада, через 30 тенге тройда оптовый цена. Камазовские колеса. А у вас автомобильный базар, Ямашева, перекресток Ямашева и Ибрагимова.
Шунда сатасың дейм. Мен найду где продать, давай, ладно, өзіміз табарбыз сиңа клиентна де. Орның бар ма, қоя бошал? Конечно, бар. Мәчеттің ішігі алды зор, әйді алып кел. Bir машина тие, bir машина КамАЗ китереп, безгә тәгәрмәчләрне бушаттылар. Киттем малайларга мебельгә. Әйдәм әйтәм, нинди мебелем бар, давай. Ул миңа мягкий мебель, креслолар, диванлар, ниләр бирде, алып кайтып бушаттык. Химкомбинаттан сабынлар, анда моющие стулалар, әллә нәрсәләр. Хәтта теге зубной пасталар, щеткалар бик күп, балтырлы галошлар, нәрсәләр, гаражларына, ниләрне, складларына төядем инде весь. И йыглан бирдем, менә моны сатабыз, чөнки аларның бәясе бер, минем бит, бәясе башка, мен арзанрак, шуларга әйтеп куйдым. Кемгә кирәк, дешевле, чем у вас. Мебельщикта шулай бит. Ул килер кеше карый, о, бу әйбәт, күп матура. Менә шуның хәтле әүләттегендә бар, мәчеттә, арзанрак. Миңа киләләр алар, шундый әйберне бераз арзанрак, әз генә кыйммәте. Һәм сез шул акча белән инде Менә хәзер менә бу тәгәрмәчләр буенча алып кайттым. 2 көннән соң килде бер солидный гына кеше, галстукта, пожилой, шундай әйбәт кенә. Тәгәрмәчләр бармы? Бар. Сатасмы? Сатам. Күпмедән? Мен әйтәм, ну, розница 350, оптом 330 инде. Қоя сақчаны. Методны күрәсез, менә тәрәзәне күренә инде анда. Менә ремонтка, штукатурить, тәрәзәләрне ремонтларга кирәк. Так, күрәм. Шуна китәме, да? Точно, да? Давай мен всю партию заберу по розничной цене. Менә розница, менә шул миңа тәэсир итте. Кара, була бит. Тырышкан тапкан, ташка кадак кыккан. Әлбәттә. Ничек авыр булмаса да, аган сулар юлын таба. Ничек авырма, тик торган суда юлын тапмый. Тик торган су. Аган сулар ничек авыр булмаса, нинди киптә генә куймаса, аган сулар юлын таба. Менә шулай итеп, без аны малайлар белән бергәләп әйдә. Әйберләрне итеп, сәүдә йорты төзеп, менә рамларны алыштырдык, түбәне алыштырдык, айын алыштырдык, мәчеттән айын алыштырдык, штукатурить иттек. Ул вакытта ул зәңгәр төстә иде. Мәчетебез зәңгәр синка белән буяган. Без аны акладык та, ул теге синка тагын пропиталась, монда чыкты. Полностью штукатурканы алып, ремонтладык. Беләмәҗе мәчетте шуннан яңа сулыш алып, яңа эпоха башланды. Менә шулай эшли башладык. Аннан соң менә бу йорт ачылгач, бу кызык нәрсә, тагын вакыф дигән нәрсәдән. Туктар була бит, була. Әйдәгез нитәбез. Бабайлар килеп, авыллардан килеп, ул вакытта менә бу 90-нчы елларда, инде 96-да, 97-дә киләләрдә ул вакытта Нижгар мишәрләре, Пенза мишәрләре колбаса алып килә башладылар Казанга. Колбаса, что инде халал кит инде. Безгә бит ул вакытта колбаса доңгыз диеп, доңгыз итеннән шулай кабул итә. Амында халал, давай. Мен әйттем, әйдәгез җигдә кибет ачабыз, халал ит кибете. Әйдәгез, бер ташландык yerden алдык, тоже исполкомнан сорап, аның эш стенасы гына бар иде. Без аның төзеттек, алып ташладык, идәнләр, ниләр ясадык та, ул халал ризык ачтык. Беренче кибет 98-нчы елда. Анда килде глава района, килде префектура, анда күбе беренче халал ризык ачтык. Халал итләр, колбасалар. Шуннан китте. Аннан соң районнардан килгән халкыбыз әйтә, хәзрәт, менә киләсең Казанга, берәр җирдә ашап чыгарга да юк, ашысы килә бит инде. Халал, неужели шунда бер халал столовый булмый инде? Неужели еткә алмыйсыз инде дип. И без опять-таки әйтәм, биналарыбыз бар, бер халал кафе ачабыз. И Марҗан дигән, Марҗан исемдәге бер кафе ачтык, халал кафе. Мәчет каршында гына. Анда иде, ул мен әле 80-нчы елларда анда дымовой кухня иде, мен эшләгәндә. Аннан соң 80-нчы соңында, 90-нчы елларда рюмочный ачтылар анда, шул дымовой кухняда. И мен аны каменшалништан сорый, жири артыннан, кит инде мәчет каршында рюмочный ярамы, бит инде, нәрсә инде, ничек инде отдайте дип әйтте миңа, менә 98-нчы елда ул аны мәчеткә биреп, без анда халал ашхана ачтык. Менә халал ашхана, халал ризык, һәм менә бу сәүдә йорты бу матди ярдәм китерә башлады, бирә башлады мәчеткә. Садака юк, халыкта акча юк.
Nesesini bilsin indi o. Ay, ay, ay. No bir tenkasini kitlese, 10 tenkasini kitle, 100 tenka kitle. Onun bilen liqqa gidip Da bulmayı. ko'p kishi kelamasa, bir qozon bo'yicha masjidlar tuzila boshladi. Onda da kerak. Sadaqa yo'q. Bugün de masjidlarga sadaqa masjidni olib borishga da eshitmay. Mana men bugun kunda birinchi din ahlimanda, mana birinchi aytam, bugun kunda masjidlarni olib borish uchun sadaqa eshitmay masjidlarda. Agarda imom biror yildangina topmasa, bir nima bo'lsa, tege o'zini предпринимательский деятельность bo'lmasa, bir nima bo'lsa, ishmakar tege biror biznesmen, metsenat kelmasa yanına akşam bir sadaqaga masjidni olib borib bo'lmay. Kishining fikrlari bu mollalar sadaqaga yashaydi deb sadaqaga bugun kunda yashab bo'lmaydi. Ondan so'ng bizga masjidlar tuzildi. Qozon bo'yicha masjidlar ochila boshladi ko'proq. Kadrlar yo'q, imomlar yo'q, nishlarga masjidlarda ishlovchi kishilardan qo'yinlar. Aytamiz madrasa ochamiz. Davay. Imom Shayxuddin Marjani o'z vaqtida ishlagan madrasada, onda kishilar yashaydi, onda 13 kvartira edi. Biz ularda Allohga shukr, program ветхижga kiritib, ularni ko'chirdik, u madrasani remontlab, shunda ochib jibardik madrasa. Mana bu madrasani olib borish uchun bo'shlik bir tiyinda to'lamaylar. Keyin biz 3 topqir kunini o'shatamiz. Bütün cihazlar bizden, oku kitaplarda, defterlerde, hatta kiyimlerde, kalapushlar, kamzollar da bizden, bütün kompüterler, neler, bütün narsa bizden indi. Hozir qo'yin akçalarga degan. Sadaqa yo'q bil. Nishlarga. Mana shular indi, mana bu savdo yurti, halal kafemiz, halal rizq deganimiz, mana bu akça birden. Biz yıldık da metam kafe. Кафе sen полностью обеспечиваешь рызык bilan, ашау bilan. Трехразовое питание. Бармы сенде выручка, юкмы сенде выручка, бармы сенде план, юкмы сенде план. Sen обеспечиваешь питание шәкертләребезне. Все. Сәүдә йорты. Sen bütün коммуналь расходларын. Кибет. Sen обеспечиваешь заработные платы преподавателей. Bütün теге эш хакын укытучыларга sen төлейсең. И все. Хәзер миңа нәрсә калды? Менә бүгенге көндә мәдрәсәләребез бар. Benim de var. Men bit hazır akça sırap jermeyim. Bir indi şirketlerge, tüllerge, otuna, suğuna, berengisine, itine, ipiyine deyip sırap jermeyim. Min krem, abitqa, biri güzel miye, korim nasıl aşılar, birinci şirketler. Işığı mı yok mu? Попробуй şamasın miye. Işığı mı yok mu? Rızık motor, jılı, yaktı, soğuğu var. Demek bütün nesi var? Men akça izlemiyorum hocam. Mana bularni uyushtirdimi, ularni olib boralar. Bizdan anda turak yurtda bor, otelimiz da bor, banketli zallarimiz da bor, buna kibritlarda, kafelarda, nelarda. Ular barisi da masjidni de, madrasani de olib boralar bugun kunda. Yordam etadilar albatta. Именно ular olib boradi. Mana bu vaqfni sistema, alhamdulillah. Qo'yan oqcha masjidga taborga deganda de, ochig'izda o'zingizga bir halal kasb. Ham netigiz. Peygamberimiz de Muhammed sallallohu alayhi vasallam bir kishi hemen ana bir ko'p sileler indi. Bir kishiga tege sadaqa so'rab o'tirar ekan masjid tirasida. Rasululloh payg'ambar aytgan ekan, "Men senga bolta." "Ya Rasululloh, nishimga bu bolta bilan?" "Bor, o'rmonga o'tin olib qayt, tasat, oqcha bo'lar." Bu ketdi. Bolta bilan bir tege o'shaq olib qaytdi-da, sotdi. Tağın gitti, tağın alıp qaytdi, tağın gitti. Akçası var, o'zine bir arba aldı, taşırga vurib bitindi. Arba bilan taşıy başladı, akça oldu. Hozir o'zine bir eshak aldı, eshakni jigib taşıy. O'sha akça kira, tağın bir arba yasadı, kishi yolladı, tağın bir eshak aldı, povosklar yig'ishtirdi. Shu bir bolta haqida. Mana naq shulay bir narsani yig'ishtir, masjidda bütün narsalar bo'lacak. Hatta masjidga tugul. Men bu kızım sana aytam kelinim tana degan şekilde. Tomoshachilarga da. Allarga da. No avurdu, no ishli başla, harakat qil. Harakatdan bereket. Bir narsa ishli başla. O vaqtda albatta Alloh Taala sana beracak. Amma lekin o halal kasb bo'lsin. Haram ishga Alloh Taala kirtasala. Nijik tirishsan da ya oqshon yonib bita, ya nasib bita. Allohim saqlasin, albatta. Mana hozir siz topshiriq boshida aytgan edingiz bit ali. Ne uchundir meni Alloh Taala saqlab qolgan deb. Mana shuning uchun sizni shu yer yuzida ali sizning boshqarasi, niyatlaringiz, ezgi amallaringiz barabarina haqina sizni Alloh Taala shu vaqtda saqlab ta qolgandir.
Рәхмәт. Сіз шул турда ойлағаныңызға өзіңіз дә әйттіңіз. Бәлки Аллаһ Әлбәттә Тәгалә шулай. шуның өчен яраткандыр да. Әлбәттә шулай. Рәхмәт сезгә шундый тыгыз графигызда вакыт табып безгә килгәнегез өчен, акыллы киңәшләрегез өчен менә тамашачыларыбыз да ишеткән кеше ишеткәндер, күңел белән ишетергә кирәк әлбәттә. Һәм инде уртаклашканыгыз өчен, күңелегездәге шундый үзегез өчен генә сакланган серләрегез белән исәнлеккә тагын күрешергә насыйп булсын, әле бик күп изге гамәлләр кылырга насыйп булсын әле сезнең алдагы көннәрдә. Тамашачыларга әйтер сүзегез. Әйтим, нәрсә әйтим? Я Раббим Алла рәхмәтеннән ташламасын. Иншалла. Хәүф-хәтәрдән, бәла-казалардан сакласын. Амин, иншалла шулай булсын. Хәсетчеләрдән сакласын, зулым кылучыларның зулымыннан. Дөньяларыбыз якты булсын, тыныч булсын, йортларыбыз имин булсын. Амин. Малларыбызга Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирсен, үзен югында сарыф кыларга. Тәннәребезгә сәламәтлек бирсен, үзенә тәгать гыйбадәт кыларга. Барыбызга да саулык, сәламәтлек, истикамәтләр насип итсен иде. Иншалла. Балаларыбызның игелегендә күрергә Аллаһ насип итсен. Амин, шулай Рәхмәт, булсын. сезгә дә Алла рәхмәте булсын. Амин, иншалла. Инде миңа башка өстәп әйтергә сүз дә калмады. Амин, иншалла гына диясе кала. Инде тагын бер атнадан күрешүләр насип булсын. Исәнлектә очрашыйк. Сау булыгыз.